Yego twongeye kubaha igitondo ciza nshuti mudukurikiye mwese aho muherereye mu isi, abo bukeye mwaramutse, abo bwije nimwiriwe bitewe n'aho muherereye. Turabifuriza amahoro y'Imana ndetse tubaha akaze makuru yacu twabateguriye, aho tugiye kubana n'umunyamakuru mugenzi wanje Boris. Tugiye kubagezaho amakuru atandukanye agiye avugwa mu bice bitandukanye by'isi, aho twibanda cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Tukaba tugiye kubagezaho amakuru abyutse avugwa kugira ngo dufatikanye kumenya aho isi igeze ndetse n'umutekano w'igihugu cyacu. Iyo rero akaba ari ingamba cyangwa se ikaba ari muri gahunda twihaye kuri Humure TV, kubera ko twabemereye kuzaza tubagezaho amakuru agiye avugwa ahantu hatandukanye cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Rero izi ni incamake z'amakuru tugiye kubagezaho. Hari amakuru avuga ko umwe mu banyamurenge yafunzwe ari we Colonel Gapanda. Aya makuru turaza kuyarambura tuvuga uko byagenze ndetse n'impamvu yahamagajwe. Kuri ubu ngubu bikaba byemezwa ko yamaze gufungwa agambanirwa. Naho mu yandi makuru ni uko abarundi batuye muri teritwari ya Ruzizi baratabariza amahanga kugira ngo babakurireho FDNB ndetse na FDLR muri ibyo bice, aho bavuga ko babangamiye, babuze umutekano ndetse bakabakorera ibintu bya mfurambi. Andi makuru ni uko IDF yishe abantu 29 mu bice bya Ituri, mu bitaro. Abantu bakaba bari gutabariza cyangwa se abantu bakaba bishwe n'umutwe wa IDF ukomoka mu Bugande. Andi makuru tuza kubagezaho ni amakuru y'intambara yabereye muri Masisi ku munsi w'ejo, aho wahuje cyangwa se yahuje ingabo za AFC M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'ishyirahamwe bafatikanyije ariryo FDNB, FDLR ndetse na Wazalendo. Andi makuru kandi n'imikwabo yagiye ikorwa ahantu hatandukanye mu bice by'igihugu ko muri Ituri, FARDC yakoze umukwabo ndetse no muri Uvira naho muri ijoro ryakeye hari amakuru avuga ko FARDC cyangwa se ingabo za Kongo zaraye zikora umukwabo. Rero ntabwo ndi jenyine muri aya makuru, turaza gufatikanya na mugenzi wanje Boris. Reka mbanze mwaramutse bwana Boris. Mwaramutse neza munyamakuru, mwaramutse aho ngaho muri natwe tuzutse neza. Mwakoze cyane. Mbanje kukwiyegereza mu makuru tugiye kugezaho abakunzi bacu, hanyuma tuze kubana tubagezeho amakuru agiye avugwa mu bice bitandukanye by'isi. Murakoze cyane, ikaze nama. Yego. Hanyuma reka duhere ku nkuru yacu ivuga ko Colonel Gapanda uyobora imwe mu marejima y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu ntara y'Ituri yitabye ku cicaro ca Komanda Secteur giherereye i Bunia mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 18 y'uku kwezi uyu mwaka, nyuma yaho hagaragaye amakuru akomeye akiri gukorwaho iperereza. Ibi bije nyuma y'uko umusirikare w'ipeti rya kapiteni wari uyoboye kompanyi aguye mu gico cagabwe n'abagwanyi ba Kodeko, we n'abandi basirikare 7 bahasiga ubuzima, haruko kumwe gusa wenyine. Amakuru dukesha inzego z'umutekano avuga ko uyu kapiteni yaramaze igihe gito avuye mu yindi rejima, aho yatanze umusada muri rejima ya Colonel Gapanda. Ku munsi w'ico gitero yari yahamagawe n'abashinzwe imicungire y'amafaranga cyangwa se ba S4 ngo aze gufata amafaranga y'abasirikare ayoboye. Bagize bati, abo tuvuga nabo dukesha inkuru, bagize bati yari yaje gufata amafaranga y'abasirikare be, akaba yarahamagawe n'abashinzwe guhemba. Akimara kuyahabwa yahise yerekeza aho yakoreraga mbere, ariko ageze mu nzira ahura n'igico c'abarwanyi ahasiga ubuzima. Uwasigaye akiri amahoro muri ico gico we yatangaje ko bari bahamagawe n'ubuyobozi bwa rejima ya Colonel Gapanda, ariko amakuru yizewe Humure TV ifite nuko yabonye ko agaragaye ko ubwo uriya kapiteni yahamagaye Colonel Gapanda we ntiyabimenye kandi ntiyabonanye n'uyu musirikare. Hanyuma icyo ngira mu mbibutsa ahangaha, hari amakuru yize wavuga ko hari umukoroneri wakoranaga na Colonel Gapanda, aho bavuga ko hari yagize iminsi atamurebesha ijisho ryiza. Rero ikaba ari muri iyi mpamvu cyangwa se akaba yabonye iturufu yo kugira ngo abone ikinyoma abeshyira Colonel Gapanda. Bikaba rero biri kuvuga ko kuri ubu ngubu yamaze kumuta muri yombi, ndetse bivuga ko ashobora no koherezwa i Kinshasa bitabaye ngombwa.
rero mu yandi makuru nuko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasivile bakomeje kwibasirwa mu bikorwa by'iterabwoba. Kuwa mbere tariki ya 16 y'uku kwezi abarwanyi bakeka ko ari mu mutwe wa ADF bagavye igitero ku kigo nderabuzima ca Byabuge giherereye muri teritwari ya Rubero intara ya Kivu y'Amajyaruguru, bica abantu 29 barenga. Amakuru atangazwa n'inzego z'umutekano muri ako gace avuga ko abarwanyi binjiye mu ivuriro mu masaha ya nijoro bagasanya abarwanyi n'abakozi bagakusanya abarwayi ndetse n'abakozi bahari, nyuma barabica badasize n'umwe urokotse mu bari bahari. Ibi bitero bikomeje kuba inshoberamahanga ku baturage b'ako karere, aho imitwe yitwaje intwaro irimo IDF imaze imyaka myinshi ikora ibikorwa z'urusobe byibasira abasivile. Ikibabaje, ubuyobozi bwa Kongo bwananiwe kurwanya uwo mutwe. Abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakomeje gusaba ko harushaho kongerwa imbaraga mu kurinda ubuzima bw'abaturage no gushaka ibisubizo birambye kuri ico kibazo c'umutekano muke kimaze kuba karande mu burasirazuba bwa Kongo. Naho mu yandi makuru bakunze mudukurikiye nuko abarundi batuye mu kiyaga ca Ruzizi batakambiye Tshisekedi bamusaba kwirukana FDNB ndetse na FDLR. Abagize umuryango w'abarundi baba mu kibaya ca Ruzizi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bandikiye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi bamusaba gutabara abaturage bo muri ako gace bamaze imyaka myinshi bakorwa ubwicanyi, ihohoterwa ndetse n'akarengane gakabije. Umuyobozi w'ishyirahamwe ryabariye abaturage witwara Imosheri ya Muliro mwibaruba yandikiye Tshisekedi ku itariki 13 z'uku nguku uyu mwaka yagaragaje ko mu kibaya ca Rusizi hari umutekano muke ukabije umaze imyaka myinshi ugaragara muri Kivu y'Amajyepfo cyane muri teritwari ya Uvira. Kopi y'iyo baruwa yanoherejwe abayobozi barimo Perezida William Ruto wa Kenya, akaba ari umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ndetse yoherejwe kandi Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Paul Kagame w'u Rwanda, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ndetse na Salva Kiir wa Sudani y'Epfo ndetse na Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia. Ayo ni makuru nabateguriye, reka twakire mugenzi wanje Boris nawe atugezeho amakuru yaduteguriye. Karibu bwana Boris. Yego mwaramutse abadukurikiye bakurikiye radio yacu, tubahaye mwaramutse aho buke, tubahaye mwiriwe aho bwije. Reka amakuru yacu tuyahere imasisi tudatinze, aho ni muri province ya Nord Kivu. Intambara yahuje FRDC ahareje ku minsi 18 na AFC M23 yabaye intambara itoroshe, ikaba yarabereye muri teritwari ya Masisi, aho AFC M23 yabashije kwigarurira uduce dutatu cyangwa se village zitatu, zikaba zitwa Nyabashwa, Kasheke na Bituna, aho ikaba ari muri gupema ya Nyamoko ya kabiri muri teritwari ya Masisi. Rero ngo ingabo za AFC M23 zaje kubatera zigiye mu gace kitwa Kazinga, ako kaba ari agace babashije kwigarurira ku cyumweru gishize. Rero baje kugira amahirwe yo kubasha kwigarurira utu duce dutatu. Reka twimukire tuje muri Ituri ahitwa Jugu. Niho ingabo za FARDC zakoze umukwabu utoroshe kuko hakekwaga imitwe yitwaje intwaro itari mikeya. Rero bamaze gukora umusako bagize amahirwe yo gufata imbunda 108 mu bwoko bwa AK-47 cyangwa se Kalashnikov, bafata n'imbunda 4 za mitrailleuses cyangwa se machine gun. Ariko rero ingabo zavuze kuko biragaragara kuko operation yari yabaye nyinshi, izi ngabo rero zaba mayimayi bakoze ko n'abandi izo mbunda ngo bararimba babasha kuzihamba kugira ngo FARDC ikabashe kuzibona. Ariko bakaba barahawe amakuru n'umuntu wizewe, bituma bagenda bagera aho ngaho bazihamze babasha kuzihakura. Reka dusimbukire mu mujyi wa Uvira, aho harahakoze umukwabu mu ijoro ry'uyu munsi tariki 18 buca tariki 19, aho ingabo za FARDC zifatikanyije na polisi bari bamaze iminsi bamenya amakuru kuko hari imitwe yishe mu baturage kandi iri mu gukora ibikorwa by'urugomo byo kunyaga abaturage, byo kwica abantu rwihishwa. Rero bapanga iyo operation mu kwabo, FARDC ifatikanyije na polisi, bakaba bayikoreye mu duce tubiri cyangwa se quartier zibiri, ayo na Myanda na Kimanga kubahazi cyane. Hakaba hafashwe imbunda 4 zo mu bwoko bwa AK-47 ariyo Kalashnikov. Hakaba hafashwe n'abasore b'abarundi 15, dore ko abo basore basanze badafite ibyangombwa bibaranga,
bakaba bafunzwe babakeka ko ari bo bari inyuma y'ibikorwa by'urugomo biri mu gukorwa muri Uvira. Dusimbukiye mu murwa mukuru wa Kinshasa, hariyo sosiyete yegamiye kuri leta yitwa ngo ni Sokoda, Société Congolaise pour les droits d'auteur. Iyo sosiyete ikaba ishinjwa kuba yaranyereje amafaranga y'igihugu miliyoni 25 z'amadolari. Rero mu gihe iyo sosiyete yakorewe controle na inspection générale ya finance, ni ikigo gishinzwe amafaranga. Rero bamaze gukora controle basanze aya mafaranga yabashije kura, bakaba babishikirije inzego zibishinzwe. Rero justice cyangwa se ubutabera bugasaba ko uhagarariye Sokoda yabasha kwitaba kugira ngo aje gusobanura uburyo aya mafaranga yabashije kugereza cyangwa se yabuze, kandi ibikorwa bashaka gukora bitabashije gukorwa. Ayo niyo makuru twari twabateguriye bwana munyamakuru. Yego, urakoze bwana munyamakuru Boris. Hanyuma tugaruka ku nkuru twari tumaze kuvuga hano y'ifungwa rya Colonel Gapanda. Ibi bintu bikomeje kuba ibintu bitangaje bwana Boris, aho abasirikare b'abanyamurenge cyangwa se b'abatutsi bakomeje kuzira ubusa. Amakuru nk'uko nari bimaze kubivuga hariya, bavuga ko hari umujenerale bakoranaga na Gapanda. Uwo musirikare bikavuga ko adakunda abatutsi na gato. Rero bikaba bihwihwisa ko ashobora kuba yarashatse impamvu zo kugira ngo abashe kunetraliza cyangwa se gushira mu byago Colonel Gapanda akayibura. Ariko rero biragaragara ko yashatse ikinyoma, ndetse bivugwa ko uyu musirikare warokotse nyuma yo kurokoka yagire kuri regima, avuga ko byagenze ko bahuye n'amabandi, ariko uwo musirikare akamutegeka kuvuga ngo abeshe kuri regima ko ari Colonel Gapanda wabagambaniye. Bwana Boris, iki kintu cyo kuvuga cyo kubona ko abanyamurenge bari kurengana muri leta mu gisirikare kandi wenda bakora, kandi icyo nzi cyo nuko bakorana ubufura ndetse n'umunyangamugayo, ariko ni hahandi bikagenda bibagarukaho bazira impamvu zidafatika. Wewe ubibona gute muri iki gihe? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo ndi cyadutangaza kuko ni imigambi yacuze kuba kera yo kugambanira abatutsi bo muri Sud Kivu cyangwa se bo muri Nord Kivu, baba abasirikare cyangwa se baba abasivile. Rero urabona iriya migambi yose ni ukutadukunda. Nubwo wakora ibikora inka, nubwo wakora bimeze gute, ariko igihe umuntu atakwiyumvamo, umuntu umutima mubi, yego, yabasha kwiyumvamo koko. Rero biriya byabaye ntibizadutangaza, dore biriya byabaye za Kisangani, ifungwa rya Colonel Masunzu, ifungwa ry'abaruhora imbere, byose urabona ko bisa na biriya byose. Rero ni ukuvuga ngo ahantu hose hari umusirikare w'umututsi cyangwa se w'umunyamurenge, yaba umututsi wo muri Nord muri Sud, ntibamwishimiye, dore ko imigambi yacengeye mu bantu bose, haba mu baturage haba mu gisirikare. Rero igihe cyose bagomba kumushakira inyenda muvano cyangwa bakamukerera dosiye kugira ngo abashe gufungwa, kuko ariyo mission yabo. Rero bino ntibizadukanga, niyo mission yabo, ni nazo gahunda zabo bwana. Yego, reka tumwihanganishe, gusa ibintu byahariya bikomeze gucangana bwana Boris, no kubisengera cyane kubera ko ibintu byahariya birimo irondakoko ryinshi ndetse na tribalisme iri ku rwego rwo hejuru. Naho indi nkuru twari tugarutseho ni inkuru y'abarundi bari gutabariza Kongo, bavuga ko abarundi bagenzi babo bakomeje kubatuteza. Iki kintu cyantangaje cyane, nageraga ngo wenda n'abanyamurenge bari mu byago bonyine, naho abarundi bari kwataka ahantu hose muri Kongo. Abarundi niki bashaka bwana Boris? Abarundi urabona ko guverinoma ya Kinshasa cyangwa se imvuga uyihagarariye ari Tshisekedi amaze guheza guverinoma y'Uburundi uburenganzira bwo guhiga abatutsi bari muri Sud no muri Nord. None ngo baje gusanga uzi ko hano muri Plaine de la Ruzizi hasanzwe haba sheferi y'abarundi ahitwa Luberizi. Uzi ko bari babasabye ngo batahe ngo bave muri kino gihugu, kuko ngo bari mu kwifatikanya ngo n'abanyamurenge. Urabona imihana yari iri kubwegera nta wundi muhano haciye hagati na hariya kuri sheferi y'abarundi hariya muri Plaine de la Ruzizi ahitwa Luberizi. Rero bakaba babashinja kuba bakorana bya hafi ngo n'abanyamurenge, bigatuma rero iyo babafashe babatoteza kugira ngo bazanubwe bave hariya, ariko ndakunda bahaba kuko nabo n'abakongomani kandi birazwe.
kuko natwe badutoteza mu misozi miremire niko batoteza n'abarundi bene baba bari hariya ngo n'abakongomani ngo basabana n'abanyamurenge. Icyo nicyo babazizaga babwira umwami wabo ngo witwa Kinyoni Charles ngo izo bikorwa bakorana n'abanyamurenge ikari cyose ngo bazabizira. Urumva rero nuko niko bimeze. Umuntu wese bazi ngo nubwo bo musabana muri abashuti ariko deja bakamukeka mu yandi magambo. Nicyo kibazo abarundi ubu nyine ikibazo abarundi bafite bari hariya nicyo dufite ubu turagisangiye bana munyamakuru. Okay, ahubwo ndumva bari kutuzira nimba babashinja kuba bakorana n'umunyamurenge, ni ukuvuga ngo umuntu wese wenyine usabana n'umunyamurenge afitanye ikibazo n'umurundi. Uwo ngo n'umwanzi ukomeye cyane rero umurundi wese usabana n'umunyamurenge bamufata kimwe n'umunyamurenge n'umwanzi w'igihugu cy'u Burundi n'umwanzi w'igihugu cya Kongo. Aho urumva rero bari gupfa batuzira. Naho iki kintu cyo kuvuga ngo leta ya Kongo yananiwe guhasha umutwe wa ADF leta igashira imbaraga mu kurwanya abanyamurenge. Urabona leta igira inzira nyinshi. Leta iriya mitwe yose itavuga ururimi rw'ikinyarwanda iyo ntibayifata nk'imitwe isanzwe. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso. Reba zino za mayimayi ni imitwe yitwaje intwaro. Reba FDLR ni umutwe wasize uko zitsembatsemba mu Rwanda urahunga ariko ubu nicyo gisirikare bashize kwibera. Reba ADF ibikorwa iri gukora biteye isoni ibo ntibazabica n'abaturage bakoresheje imbunda isanzwe, babitisha imipanga bakabitisha amashoka se cyangwa tuvuga amashenyi, babica urupfu rumwe ruteye agahinda n'uwo kwitwa n'imbunda byibuze. Ariko ntibabone ko iriya mitwe ibangamiye igihugu ariko umutwe gusa baza barebaho ni umutwe watwirwaneho aribo banyamurenge cyangwa se M23 aribo batutsi bo muri Noro, bakavuga ko ariyo mitwe ibangamiye igihugu ariko ukabona ni amakubiri yabo badashaka umuntu wese. Ariko rero iriya mitwe ntacyo babwiye kandi urebe ibikorwa iri mu gukorera abaturage b'abakongomani ariko bakayirenzaho amaso bagatunga urutoki umututsi ariwe twirwaneho cyangwa se M23. Biriya bintu bishobora kuba birimo akagambane kubera ko ugereranyije ibikorwa ADF igize imyaka ikora kuri ubu ngubu bishobora kuba igize imyaka 20 irenga. Iyicarubozo bari mu gukora biteye ubwoba ariko ngira ngo nta munsi bari wumva basakuza bavuga ngo ADF ariko baravuga gusa twirwaneho M23 twirwaneho kuko gari abatutsi naho bari agabo abatutsi. Rero ibikorwa bakorera bari abatutsi babahema bari muri za Ituri urumva ariko ntibabivuge ariko bakasimbuka bakaza muri Noro no muri Side ariko ureba imitwe iri muri za Kisangani za Kisangani yose ku bumwe ni imitwe idafite kwingana za PRC za Kodeko n'izindi ariko bakaza bavuga gusa abanyamurenge bavuga aba M23 abatutsi bo muri Noro. Ntiya tribalisme yabo yo kutwanga gusa ntakindi. Yego, reka dushimire abo twabanye nabo Bwana Boris ndetse tubararikira kuza kubana natwe mu yandi makuru tuza kubategurira ndetse tunabashimira cyane uburyo dukomeje kubana mu makuru yacu ya buri kanya. Murakoze cyane mugire amanywa meza. Murakoze namwe. Yego.